gona se re kile ka mabapi ya ngwana o la ga o leng a wela ka kwa gare ga metsi taba e ile ya go tshwara jwang goba o ile ga diragalang tšatši lela ile ntshwara gampe cause ba mfonetse ke le mmereko mampotse gore ngwana ka botse ka metsing yona senke ntshwara ga botse leganyana nako e ngwana ka re o tse ka raga metsi be le se gona le mmerekong mme ke se gona ba le ba ra fetsa le fone le ile la gona go fihla gona mo ngwana a utseng gona ka raga metsi ile ka gona go fihla la go tša go diragalang ile ka kerasitše ba montšhitše ka metsing go tletše le setšhaba go bona gaetšwa ka betse ba kry ngwana se tlhokofetse okay ke a lekwa mama okay kana ke rata go botša gore ana go ne thušo mohlengwe le ne ba lefa yona nako o diragatseng o fetse go tša ngwana go le ga diragalang ka morago ga fao a ile ba nnotlantše ba etla botisa nnete dikrosara tšeo jefe thušo ya counseling ngwale ya banankane kry-a sego go tša thušo ya counseling sego e tla batho ba tla le counseliša la kgona go tša clarity ya go kwana taba ya gore go le mošimane o ileng a thuša ngwana gago ka kwa gare ga letsela e tseba taba eo ile ka fonna ke nšhone makelwana mpotsa gore ba re ngwana motho ore o nyaka thušo so yena a tla ka mogae a ba botsa gore o nyaka tšhelete yang a bo mc ba mofa then ga fetša moero gopela le tšhelete yena mošimane wa o tseng ka metsing a ka le gore na re nayo okay ke rata go kwešiša taba e fetšo go bolela kere le rata goreng ke ra gore la tseba gore mošimane o ile a ntšha ngwana ka re ga metsing ne ke a tseba okay mara ne ke sa mo tsebe nna bele sa mo tsebe le kwele ka sello sa ge mošimane o ileng a ntšha ngwana wa lena ka re ga metsing go le jwale ke tlo ka ba e bolela nna mara go nna sa nkatla okay ba rolola ka lesogana lewe ba rolola ka thušo ya go nyaka go boela gae ene ke a o iša gore ke na lona tšhelete ene ke tla mo iša o ka mo iša gae ya ka wa lesogana le lona ga le robale bošego wena ka taba ya ngwana wa gago wena o nnoši go tshwara jang e ntshwara gape lena ge e le borokola borobalang sesaka mohlomong ke efe thušo mohlangwe re ka leka go lefa yona o le ka e kgopela re ka le thušang ka yona ke counseling le gore mošimane e gae a kry thušo ya o le ka thabela gore re kgoletše counseling ba kgone go le thuša ka tša semoyeng le pele o le kgone go tsofala ke kry le closure no right no re a leboga le go nyaka go tša di-closure se se diragetšeng okay no re ka leka ka mokgore ka gonang ka gona setšhaba sa wat 7 ke re goditše sesi o ngwana ga ileng a wele ka rega metsi o re ikwele taba ya gore go na le sesogana tsoko le le sa robaleng ka taba ya ngwana wa gage le re garebele le lena la thuše la wiša gore le ka thuša mošimane le yena gone go tša thušo le yena o kgopela thušo gore a kgwetše counseling re ka leboga thata re ka kgona go thuša sesi wa rena o ngwana ge a wele ka rega metsi re ka thabela thušo ya lena re a leboga le setšhaba ka moka thank you alright sese a re kgopela go tseba gore jwale le dirang ke a maketa la market le sa le makgongwe ba le buile ka gare ke gona mogae ke fela ke tsamaya ko maketa o le iphediša ka go te marketela ngwana no re a leboga thata